Kamutang Tourism Promotion Environment Protection Society kabalalam khmat da president uba helping power manta kasingi arfanyo terek kalapan kutno i kajing rakhe ya kasingi jengok kai perthai lani kawol tourism day but habakren ha kajing lang kumu kongsan uba kermen jala ubade menteri ka sarkar jala ubade ru MLA ka thain ulaong ba ka East Jaintial district kamdi show ka badang sadin haga kam jengok kai perthai but ka deiru ka district ka badun shibun ki jaka jengok kai perthai ki beitnan bat ki bakring ya ki riu e mariam bun ki briu ki mudur ba ki East Jaintial hills ka don tangu dewyong henry kam chemlong kumta ini kami ni bentai wem sini tok cimpor ku ni bahai ni i bahai le watok ini kita harap jelai kena celong tekat wakam te bhau uku gi uhiar ka bisa na celong cha cham cham lene chamutong lene celom cermit henry kajing irap kayong MLA yang i hawaro kiliang lanaman kate ka DMF lanaman kate ka PMF dan ni kanu kita gi JF ki fon ki WM apa ka distrik yang i Ladam em kajing pengki kayong minister WM burom waro gini to oman ki ke WhatsApp ai tehni por i kam ki brugo maya ka mariang to i kublai kerpang yo MLA WM burom yang i wa neni sekmat wa kajingwan yang unni ini lang bayang ini ka tim inclusive growth wa waro gini ki cham cham ki mutong ki lom cermit kita ki mukhai long ki petor seli lai wadai sidhiar wadai kwai waro to im jagi mosar tau thoi kam kete galat guluti kawa kam no bungku ye kini ki brugi yang i kenang wam to du kita ki brugi em sejam celong ku ndrai gini ki brugi em cha kini ka thau gi yang i lo to ku gi u thoi galat guluti ndrai ka wi galat ngako pasat je mudah perdi yang pini ni por kam tam yo presiden yang kini ka motong society tourism promotion and environment protection wa ka training to ka wem kam ka training to ka wem kam Klaim kajing hikai interview uirap ya kajing MKM yang gibru. Klaim kajing hikai miu le kiye le. Te kat wakam te dui pukoi plastik le ni dui thung ding MKM meuman kate ku tourism. Mai le nu kpo bi hier cepo mi den jejrong moi. Te kat wakam te ukpo le uklan iden le uklan kamariang lo bha. Te ha kani ke por na apil jur ya kani ke society. Wa ego ko training ye pi ki nong chong chnong ki prajan chnong wa yo tip kamnu kubo bisa ukubo buyong de TV ukubo kandar TV katu yo hikai go i kamnu kubo ka kani ka bisa ko em ha kani ka mariam ko yong i ubra em lang ufi chia jarngu Kesingi ko kro kesingi komen ya i ner kat hajrong hini hatau hini amutong hani ga jani yong ni ga cha ni hamupon Tekermen skema wagani to man go luti ba leni go luti ksiar ya ki bitruan ki chnong bat ki thau ko em hapo gani ga district yang i bat kamju haga waro yang state mikhala yang i wa updiang burom ki penam burom ki ya kam ne gasni go suk gasni kumeningi te kamte chocho ajing to wagajing la luti yang i kamana sandali gini ki chnong reda mi gani ga association Naimi ni association sandali gini gichnong wa rangkat gajing ekrelang uman gi hakman ki rangba chnong gi secretary chnong der gini to de ekre chirup rangkat lada minu ni benta rei di ekrelang chirup te kadom pe hajing to waliang yong gani ga tourism ina liang yong gi sandali gini gichnong da pai gajing tip da ai gajing tip chau minister wa emrom yong i rangkat chau minister yong ga tourism da de pai da bondeli gini gi Citi ko dade pai desnya komen wa minister wa emburom yang i mereka di bori wacha naliang yoki rangkat gajing krelang ciru bodisi da penyo ke cibon ya i lag geluti chapo ngini sandali ngini chinang yang i da ai gile lang baga DFF fund da penyo gi ha ki katkam mamang kate to lalle tali ni gichnong ko damang pha ko upnyo ya gini katkam maman gani lo gani le ko man ko yo ikat te petit gani sro gani re da penyo lang ba gajing kre lang rengkat na liang yong udisi hagatu hagini gisnam ko de chadin wa gani gichnong da ami da le gawina program to kata plastic festival desnya komen wa kamnu to upnyu lani kamnu to kudawi chagi pai ba yong ni santali gi chnong bat kamjo chagi bi truan gi chnong wa
kamnu pun ko ya gani ga mai mariang yongi telar ai le kini ya gani ga mai mariang i kanu to man ko jaw not ka leni ko thang ya i te kat wam te kan mo wa wang ha ni jan men wam hoy da le ule pathar la ne ule bansi ya gani ko da chong da sai gani thik man go ni ga knau ko chong ko sai man go kam hayung asem yongi te kat wam te mkwa kalam chibun ngai skemo wa kini tang kini gu bertai wa ra ki rengkat do jinga kre lang minister kam ban arse no wa pun poi kini ga message wa I to kini ga thau ngi chisen ga sngi dau man go to win ga thau pa ke ngi te tang ni ni kten kwa do kalam u bla kan ra u ya loti ya ga ni ga chnong ko ma ya yang hangau OIP kat ubam help dap yiu pendap penjok penjam uyo ya kete ke education ya kete ke jingnang jistat we yiu lai khmat ne de yo video chibon ki bru yong iu de lai khmat nang east jantia ban jantia hills la chirup hi to ko poisa yong mu yong to ko win ke great contribution ko we ila di iu lai khmat bon ki wada yo yung yo sem shillong bon ki wada man officer ki wada sa shillong em ki yo lai support khar la kani to ko contribution yong mu yong em go hini armanta pai cibenta muyong pensi ya gamariang pai cibenta ni pengku ye I te ye ni to ke duty yong nga yong pi wa kamnu u balance hejing yo mentoy kamnu ye da ye gamariang kamjo MK area wa to ule ye mining kam de UB I MBA I gatu ong wa hagani ke government MDA government de yo kam ya gani khandau to ke yong nga chopo le ki mar ki mata to ki yong nga hi kani to hagani ke government MDA de yo I uklem I to ki em bha tam ki yo ya gani ga lat keluti wo kam ya gani ki mar po khandau le to ye I ki tre thau man ki yong I kete ga won ko ngi sorong ko ar de yo bi kam wali de li block ate de yo ya ke mining plan ki badang lai luti ki ngai hapo ki katu kan ibnai lada gini ki perlo ki bada yo pen smart ki ya ke kam ke jam wana leng yo I ke sarkar le I perchang I kre lang churu ki pen yo smart ya gini ki mining plan ki yong ki wa yo im ja biang I sechen imam kwa I damage pi ya gini area wa em kini ki tourist spot kwa I preserve pi ya gini ni ba I gani dalai luti gani ke thain san chnong chakmat ba le damage pi ki ga tu dauman go gajing tu nong ko khro ba I gani ulai ha leng tourism e ki bi wan ki area ki bom em ki tourist spot ulai ha te ko promotion ni benta ki te ki mining plan le ni ki nuk infrastructure kam ong ki industries ro in lai benta yong ki jar hi te kini to ki jing mentoy sudah ladi ong I pen imi ya gamariang tengah e ong pi ki bi yi mentoy im do ki den ki se u im ki marat tang bru bom em dang wi terem jumun ke te ya da ya gamariang tang im marat im ki bru im gani ga environment yung I kete to em kam ba im lang juru balancing hawro ibenta te mpujro jingklam yung nga I kuble bi woro ki perlo ki wa em lang negasi ban hachwa chongo nga OIP kani ga district yung I em deu man go sa den hijing to wa ga tourism ni ba ile OIP jan kemo bi em go wi ga wa ongi ga lady bamboo of India ko I pertuj mo ya ka lady bamboo of India kete to ga Nira Sharma kani ga Nira Sharma hagasen wan kong wo yo uyu ya ka hagawi ga wedding yong khon yo chief secretary hete idikwa ulai ya chiamaga wan yong pigam ni nga ong wo to kitu ki jing pun mong wo de pun mong ni COVID-19 I Muslim de revive biang I ladi I ye kre lang I kam ni ye chimbenta lang I hagi program ki wo per but kawi wo em kam ha ko apun siaw I pi wan leng yong prime minister wo em brom le o ni kenten nehi gasngi dang ong wa ki perlok kamtam ki tourist siang su ki ulai che ki tu ki thau wo tip ki bru yong ki tu ka thain le ne yong ki tu ka chnong ki de dep le ki ya ka vaccine de dep inject vaccine ki mut bro art limo ki dose man tip ki bru phi de dep inject phi siang kemen ngai ki wan chini bar he ju por le ne le yong I ka sarkar ki wa em haga sarkar I kwa ile ya ki tourist ki wan chi how wan jungo ki to ki tourist ki wa de dep ya ki injection kete to ka jing kwa yong I khnang bo yo money ki wa yis ket protect le new yada I kham tam ye ni ki puyu khian ki yong I mo ki em ki dia ki yong I wa mandawan ki perlok nabar le like ki wan ra ye ki te ki juma manale yong I le la yo I ki te ki juma chiki te ne te daw nga ngai skemo ka sanchnong hi
kuman go gubine kathan wa uyo uti bile wa ki badalai ba chkmat he jing to wa gani vaccine tam to open bor bi en re ki jing karpan na le yonga iba tv kamadu pusnya bidai tadi lade I tip ki pai ba wa to dep inject I smart ki wan chi lade tip ki wa to impu em daw slim ki wan daw lai cha ki chi bi thau ki de dep the you wa jing ang not yong gani society but yong san chnong hi yo kre lang ki churup wo yo promote ya tourism chagni ka thanyo I the nete daw bo jingkar pat sepi ki pai ba le ka wa ang not ki we pile ikre lang churup ke yi ki duty yong pi ha bo wan ki prolog na bar welcome iki kam kita ki bro ha kita kerukom wo keloj mesen untuk EBK ke paisa handri penyu he ke service ke yang pi ke bahatam mandawan ki lok penyu kedaw ki ke luti ke sengkeng haman kita penyu ki keli ki chinu ko mopon khana bi cholom cermet gala se boda em ki kwa mo ARE ulai ki mopon ya ki cholom cermet handri ngau OP khana ki hite em kat mo keli ki jubab bi ki jing sekiat ki perlok hawa arsen dawan biangi letok bi ki chisen he yo bi ki wa arsen wan degi the wadi ki perlok gila da ongi ham lai cha ketu thain